Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa gatatu tariki ya 4 Werurwe umwaka wa 2026 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora, umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, umushinga w'itegeko ryerekeye ubucuruzi bw'umutungo koranabuhanga, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ivugururwa ry'amasezerano y'inguzanyo yo kuwa 10 Ukuboza umwaka wa 2020 hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi. Yerekeye inguzanyo z'inyongera iya mbere n'iya kabiri zigenewe gahunda y'ubufatanye bugamije gushyiraho amasoko rusange ahamye y'amatungo magufi yashyiriweho umukono i Kigali kuwa 24 Gashyantare umwaka wa 2026. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ivugururwa ry'amasezerano y'inguzanyo yo kuwa 17 Ukuboza umwaka wa 2021 hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi, yerekeye n'inguzanyo z'inyongera ya mbere n'iya kabiri zigenewe umushinga wo kuhira no gucunga neza ibishanga bya Kayonza icyiciro cya kabiri yashyiriweho umukono i Kigali kuwa 24 Gashyantare umwaka wa 2026. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ku bantu 1874 bakatiwe n'inkiko. Iteka rya minisitiri ryerekeye uburyo bw'imicungire y'imari n'umutungo bya leta. Iteka rya perezida rigenga ikigo gishinzwe amashuri makuru. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'ikigo gishinzwe amashuri makuru. Iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Iteka rya minisitiri ryerekeye umutungo bwite mu by'inganda, ingano y'ingwate itangwa ku ihagarikwa ry'ibicuruzwa bikekwaho kuba ibyiganano, amafaranga yishyurwa kuri serivisi zerekeye umutungo bwite mu by'ubwenge. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bw'ikusanya n'isaranganya ry'ibihembo n'ibindi byavuye mu gukoresha ibikomoka ku bihangano, uburenganzira bw'abahanzi n'uburenganzira bushamikiyeho. Inama y'abaminisitiri yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira: politike yo gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Plana Collectora do Valore SA yerekeye itizwa ry'ubutaka bwa leta kugira ngo bukorerweho ibikorwa byerekeye uruganda rw'inyama z'inka mu rwuri rwa Gako mu karere ka Bugesera. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Baos International Rwanda Limited yerekeye guteza imbere imiturire, ikodeshwa ry'ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite kugira ngo bukorerweho ibikorwa by'ishoramari na Kivu Waterfront Limited. Inama y'abaminisitiri yemeje abasabiwe guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda bikurikira: Bwana Henrik Nilsson, ambasaderi wa Suwede mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Bwana Tinyiko George Hulangwane, ambasaderi wa Repubulika ya Afurika y'Epfo mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Bwana Juan Umberto Masias Pino, ambasaderi wa Repubulika ya Cuba mu Rwanda, afite icyicaro i Kampala. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Banki Nkuru y'u Rwanda, Beneri, inama y'ubuyobozi: Bwana
Bwana Mokete Diko Jacob ugize inama y'ubuyobozi, Madamu Dushimire Alisa ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Nsengumuremyi Cridio ugize inama y'ubuyobozi, Madamu Nabasa Judith ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Mwizerwa Jean Claude ugize inama y'ubuyobozi, Dr Batamuriza Jennifer ugize inama y'ubuyobozi, Madamu Muhongerwa K Judith ugize inama y'ubuyobozi. Inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi. Inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi, Madame Mukabagwiza Eda Perezida, Bwana Rusanganwa Jean Damascene Perezida, Madame Mukanyundo Patricia ugize inama y'ubujurire, Madamu Nyirinkwaya Immaculée ugize inama y'ubujurire, Bwana Rudasingwa Joseph ugize inama y'ubujurire, Bwana Mukama Auguste ugize inama y'ubujurire, Bwana Ndabirora Karinda Jean Damascene umwanditsi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke, Bwana Ingabire Jean Claude umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi ukurikirana n'isuzuma bikorwa, Madamu Mukobwa Justine umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD, Madamu Uwimanimpaye Jeanne d'Arc umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata, Bwana Bizimana Sereviriye umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Ngarama. Minisiteri y'Ibidukikije, Dr Biraro Mireye umubitsi w'impapuro mpamo, Dr Biraro Mireye umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, Bwana Twizeyezu Jean Pierre umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, Bwana Uwayisenga Vedaste umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka, Madamu Kanyamugenge Akimana Adeline umuyobozi w'ishami ry'ubugenzuzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Urwego rushinzwe mine, peterole na gaze mu Rwanda, Bwana Uwiduhaye Jean d'Amour umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubushakashatsi bwa mine, peteroli na gaze, Madamu Umuhorakeye Alice umuyobozi w'ishami rishinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubucuruzi, Bwana Maniragaba Ephraim umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro, Madamu Kantengwa Catherine umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impushya n'ikoranabuhanga. Mu bindi, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira: ku itariki 8 Werurwe umwaka wa 2026 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umugore. Kuva tariki ya 9 kugeza ku ya 19 Werurwe umwaka wa 2026 u Rwanda ruzitabira inama ngarukamwaka ya 70 ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe gusuzuma uko ihame ry'uburinganire n'iterambere ry'abagore rihagaze mu bihugu binyamuryango. Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bizatangizwa ku itariki ya 9 Werurwe umwaka wa 2026 bikazamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa ku bufatanye n'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki 2 kugeza ku ya 6 Kamena umwaka wa 2026 u Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere itegurwa n'umuryango mpuzamahanga witwa International Astronautical Federation. Kigali ku wa 4 Werurwe umwaka wa 2026. Dr Nsengiyumva Justin, Minisitiri w'Intebe.